IKARONGI havuzwe y'inkuru y'umwarimu rero w'imyaka irenga 60 wishwe atewe icyuma n'umukobwa amuziza amafaranga 18,000. Umwarimu w'imyaka 60 y'amavuko yarutuye mu murenge wa Nkoto mu karere ka Karongi wishwe atewe icyuma mu mutima n'umukobwa bikekwa ko yari muri mu mwenda w'amafaranga. Uyu mwarimu wishwe kuri tariki 28 Kamena aho bivuga ko yaragiye mu kiruhuko cya saa sita akabanza gushyamira n'umukobwa witwa Annonciata bapfa amafaranga yari amurimo. Uyu mwarimu yareguza amandazi kuri uyu mukobwa ariko amusigaramo amafaranga 12,000 ariko yishyura 10,000 kuri momo amusigaramo ibindi 2,000. Uyu mwarimu ngo yanemeraga ko uwo mwenda zawo mwishyura ariko umukobwa we ntiyabyumva ari nabyo byatumye amwivugana amuteye icyuma. Biranavuga ko aya mandazi uyu mwarimu yari yaguriye abanyeshuri. Aho mbona mu mashusho abanyeshuri bababaye cyane. Bisa umusaza yugura isanduku yakataraboneka ngo azashingurwamo napfa. Umusaza w'imyaka 87 ukomoka yitwa Busia muri Kenya yaguze isanduku nshya igezweho ngo azayishingurwamo umusaza aba yapfuye. Umugabo uzwi ku izina rya Alois Cheng Otieng Ngombe bivuga ko yaguze iyi sanduku ifite agaciro k'amashiringi 58,000 kugira ngo bazayimushinguremo napfa. Umusaza yatangaje ko kwigurira isanduku rero mbere y'urupfu rwe ngo bigomba guhisomo abanyakenya. Ati ndashaka ko ibi bibera isomo abantu muri rusange. Ushobora kubura ibintu by'ibanze mu gihe uri muzima ariko nupfa abantu bazica ibimasa bakugurira imyenda myiza n'inkweto nyamara wapfuye. Niyo mpamvu nahisemo gutegura gahunda y'urupfu rwanjye bigendanye n'agaciro mfite mu baturanyi. Ibi rero ndabiguze kugira ngo nzashingurwe n'ubashwe cyane. Abana bari mu gihugu cya Kenya. Ingabo z'u Rwanda ziri gutenguha n'ingabo za Mozambique mu rugamba rwo guhashya ibyihebe muri Cabo Delgado. Hano tuvuga ko urugamba rwo kurwanya ibyihebe byigabije intara ya Cabo Delgado rukomeje guhindura usura umunsi kundi, aho mu duce tumwe hongeye kumvikana ibikorwa by'ubugizi bwa nabi cyane ahagenzurwa n'ingabo za leta ya Mozambique. Mu miterere y'urugamba ngo inzego z'umutekano z'u Rwanda ziri kurwana guhera muri Nyakanga 2021 ngo agace zibohoye zigahasiga ingabo za Mozambique ariko izi ngabo zinanirwa kuhacungira umutekano. Mu kanya turakomeza. Mubyara wawe azakora ubukwe mu cyumweru gitaha none nta nubwo uratanga intwererano yawe muri gihe ubuzanye izindi bintu by'imyitwazo ngo ngaho nguri za Rubavu ngo ubundi nguri ngo manama ngo uraje umamagare ubu none uritwaza ikigo ntacyo ako nyine ubu biragoye kabisa ariko nohereje agafaranga ariko rero umwana buriya rega nta nubwo dukoresha umurongo umwe. homora ako ngaketereye agakemuye ngo gutese. Ubu noneho ushobora kohereza no kwakira amafaranga ku mirongo yose kuri Airtel Money. Kanda akanyenyeri 182 urwego utangire. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Radio 1 Press Review. Tugatse kuri inkuru yo muri Mozambique tuga kwingabo z'u Rwanda rero ngo ubwo zabohora guduce zahawe nka Palma ndetse na Machimbo de Praia atwarindiriza ikomeza ibyebe bizwi nka Ahlu al-Sunna ngo wal Jamaa niko bitwa ngo cyangwa se Al-Shabaab byahungiye mu gice cyari mu maboko y'ingabo z'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo SADC. Muri ibyo bice ngo hashize iminsi rero bitero by'ibyebe biba mu munsi ku wundi. Urugero nko kuwa 23 Kamena igitero cyagabwe mu gace ka Nkowe bukeye ikindi gigabwa mu gace ka Nanjaba mu kama Matomia. Kwa 22 Kamena ngo umusirikare wa Tanzania yiciwe mu gitero cy'ibyebe mu karere ka Nangade. Nyuma yo kubona ko ibyebe byahungiye muri Matomia muri Werurwe ingabo z'u Rwanda zagiranye amasezerano n'iza SADC agamije gufatanya mu gwashya ibi byihebe. Kwa 30 Werurwe ingabo z'u Rwanda zageze mu karere ka Matomia aho ibyebe byari byarahungiye zitangira kubikurikirana mu bundi buryo bushyashya. Nyuma rero ngo urugamba rwaje gufata indi sura mu gukomeza guhunga ibyebe byerekeje mu ntara ya Nampula ahantu hatarangwaga umutekano muke kuva muri 2017 ubwo ubugizi bwa nabi bwatangiraga mu gihugu cya Mozambique. Mu ntangiriro za 2020
2022 byebe ngo byiza amayeri mashya bitangira kwisuganyiriza ahitwa Nampula byongera guteza umutekano mu majyepfo ya Cabo Delgado. Muri Kamena ngo ntago byigeze bihagarara ahubwo ngo bifata indi ntera mu majyepfo ya Cabo Delgado mu duce twa Wisange, Ankwabere, Chiure ndetse na Mechubi ngo no ku mupaka wa Nampula ngo kwa 27 Kamena byari bihari. Ingabo z'u Rwanda zibonye kutwo duce dutekanye n'uduce zari zaragiye zibohora nyine ngo zadushyikirije igisirikare cya Mozambique zikomereza mu gace ka Macumiya ahari hamaze kuba indiri y'ibyihebe. None ngo uduce ingabo za Mozambique zirinda ibyihebe bikomeje kugenda bihigarurira. Iyi nkuru yanditswe n'ibinyamakuru byinshi cyane bya hano mu Rwanda. Hagato kandi mu yindi nkuru hano baratuga ku mutwe wa M23 ngo wigarurira ikibuga cy'indege ntoya za Rwankuba niko batubwira ahangaha ngo kuva kuri tariki 28 Kamena rero imirwano ikomeye yahanganisha ingabo za leta ya Kongo n'abarwanyi ba M23 birangira ingabo z'umutwe wa M23 zinyeshyamba zigaruriye ikibuga cy'indege nto cya Rwankuba kiri muri Rucuru ngo n'ubundi cyajyaga cyifashishwa n'indege za leta mu kugaba ibitero kuri zinyeshyamba ndetse no kuzanira ibikoresho abasirikare bari muri turiya duce. Na makuru atigeze agira uruhande na rumwe ruyemeza ariko yanditswe mu bitangazamakuru. Mu gihugu cya Kenya yamamariza kuba president higiye kujya manika abayobozi bazarya ruswa kabisa avuga ati nzajya mbamanika pepe. Ayo no munyapolitiki twa George wa Jakoya warahiriye kwica amanitse abayobozi muri Kenya bazajya bagaragaraho ruswa mu gihe yaba atoreye kuyobora kiriya gihugu. Umwibuke ni wawundi wavuze ko akaboga gakomoka kuri Nyarugana azakagurisha mu bihugu bitandukanye ndetse n'ibikururanda byose ngo azabagagurisha cyane cyane muri bihugu byo muri Aziya kugira ngo igihugu cya Kenya kibone ko cyishyura imyenda gifite. Uyu noneho yabwiye Capital FM ko kabisa abayobozi barya ruswa zababamba. Yavuze ko abayobozi bose barya ruswa bakwiye guhanishwa kumanikwa bijyanye no kuba igira ingaruka mbi ku mibereho ya rubanda, bityo ko iki gihano kigomba gusigira abantu benshi isomo. Mu magambo yo bwite ati tuzabamanika ariko bazabanza bahabwa uburenganzira bwabo bw'amategeko. Nibahamwa n'icyaha tuzabamanika muri gare cyangwa se muri Uhuru Park ngo nimwe muri stade zo muri Kenya ngo nini cyane ngo ibi bikazakorwa nk'isomo ryo guhibisambo. Uyu mukandida president yatanze urugero ku bihugu nk'Ubushinwa aho abahamwe n'ibyaha bya ruswa bamanikwa ndetse n'ibihugu nka Singapore ndetse n'Ubuyapani aho bahabwa ibihano bikakaye kabisa. Yatunze by'umwihariko ubutegetsi yatunze agatoki by'umwihariko ubutegetsi bwa president Uhuru Kenyatta bushinja kuba bwarananiwe guhangana na ruswa. Asaba abanyakenya kumutora ku bwinshi cyane ubundi asigaye ngo akabakiza ibisambo bimunga ubutunzi bw'igihugu. Ingabo z'u Burundi muri AMISOM, nituvuga AMISOM iriya somo mve ko ari Somalia, ngo ziracyashakisha imirambo y'abagenzi babo bishwe na Al-Shabaab. Ingabo z'u Burundi ziri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Somalia zasubukuye kuva kuwa mbere igikorwa cyo gushakisha imirambo y'abasirikare biciwe mu gitero cya Al-Shabaab ku bindiro byabo bya hafi ya El Barafa ku itariki ya 3 Gicurasi 2022. Radio rero ngo ijwi ry'abanyagihugu cyangwa se Radio Publique Africaine ikabitangaza ko kuwa mbere izi ngabo z'u Burundi zabashe kubona ibisigazwa by'imibiri bagenzi babo bane. Icyo gikorwa kikaba cyarakomeje ndetse no ku munsi wo kwa kabiri. Biravuga ko igikorwa kitoroheye izi ngabo z'u Burundi ziri muri AMISOM kuko aho zishakishiriza huzuye ibisasu byagiye bitegwa na Al-Shabaab. Igitero cya Al-Shabaab cyo kwa 3 Gicurasi kikaba cyaretanye abasirikare b'u Burundi basaga 30 ariko imirambo yari yarabonetse mbere yari 7 gusa kuko indi yaje kuburirwa irengero bagakeka ko Al-Shabaab yabara batwaye ikabatwika. Akaba ariyo mpamvu basubukuye ibikorwa byo gushakisha. Sudani yasutse imvura y'amabombe mu gace fa na Ethiopia hanyuma y'itwa ry'abasirikare bayo 7. Umutegetsi wo muri Ethiopia yavuze ko ingabo za Sudani zakoresha imbunda nini cyane kabisa mu gihe cy'imirwano yaberaga mu karere k'Iburasirazuba katavugwaho rumwe nyine ngo gahana imbibi na Ethiopia. Hanyuma yaho Sudani ishinje Ethiopia kwica abasirikare bayo 7 n'umusivili umwe. Kwa kabiri ushize Sudani yashoboye kwigarurira Jabal Kala Adlaban agace kegera umupaka nyuma y'igitero cya bombe n'igitero cy'indege nk'uko byatangajwe n'umwe mu basirikare ba Sudani utifuje ko amazina ye atangazwa kuko atemere kuvugana
itangazamakuru ntabwo ari umuvugizi. Kuwa mbere Ethiopia yahakanye ibirego bya Sudani, yavuze ko ingabo zayo zafashe kandi zikica abasirikare barindwi ba Sudani n'umusivile. Aho gushinja ubwo bwicanyi umutwe witwara gisirikare w'abanyagihugu rero ngo abo nibo barwanye n'ingabo za Sudani, ntabwo ari ingabo za leta zarwanye nabo. Amakuru aturuka muri leta ya Sudani avuga ko Sudani yatanze ikirego mu kanama gashinzwe umutekano ka Loni kubera ubwo bwicanyi. Asefa Ashege, umuyobozi mukuru ushinzwe umutekano mu ntara ya Amhara muri Ethiopia, yatangaje ko ingabo za Sudani zakoresheje imbunda ziremereye cyane kuva kuwa mbere mu gitondo kugeza kuwa kabiri nyuma ya saa sita, ariko ngo nta muntu wigeze akomereka nk'uko we yabivuze. Abaturage babiri baho bavuze ko ingabo za Sudani zimaze kwigarurira agace ka Jabal Kala Alaban, kandi ngo zashenye ibirindiro bya gisirikare byaho. Ntibyari byamenyekana niba ibyo birindiro byari iby'ingabo za Ethiopia cyangwa se iz'umutwe witwara gisirikare ukorana n'igisirikare cya Ethiopia muri kariya gace ka Amhara. Gusa umuryango wa Afurika yunze ubumwe wasabye ibihugu byombi gutuza bigashyira hasi intwaro bikagana ameza y'ibiganiro kugira ngo barebe ko bakemura ikibazo gihari. Muri Colombia byibuze imfungwa 51 zahitanywe n'inkongi y'umuriro muri gereza. Hano baratuga ko byibuze imfungwa 51 zapfuye, izindi 24 zirakomereka bikomeye cyane nyuma y'inkongi y'umuriro yibasiye gereza ya Tuluá iherereye mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Colombia, nk'uko byatangajwe kuwa kabiri rero ushize n'abayobozi babanje gutangaza igikorwa cyo kugerageza gutoroka. Baravuga ati imfungwa zashatse gutoroka, nyuma bavuga ko ari gereza yahiye. Bavuga bati umwe mu mfungwa yatwitse matera ye rero. Mu kavuyo kenshi umuriro utangiye gukwirakwira nk'uko byasobanuwe na Minisitiri w'Ubutabera Wilson Ruiz, atangaza imibare yatangajwe mu itangazamakuru. Mu bakomeretse batandatu ngo bari mu bitaro nyine arwariye indembe nk'uko Minisitiri yagiye abitangaza. Mu gitondo cyo kuwa kabiri ushize abayobozi bari batangaje ko muri gereza ubusanzwe idafite uburinzi buhambaye habaye igikorwa cyo kugerageza gutoroka nk'uko inkuru yashyizwe hanze n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP. Muri biya bigo bakunze kuvuga imitwe ihanganye mu magereza, abita ngo n'amagangi, ngo n'abagangi. Kenshi usanga ari amabandi, abandi ari abicanyi cyangwa se abanywa urumogi. Usanga ibintu bikomeye hariya rero. Reka tunyarukira ahitwa Chanzu na Runyoni muri Kongo Kinshasa nyuma y'imirwano ikaze hagati ya M23 na FARDC, rero turebe ko ibintu byifashe. Umuvugizi wa M23 Major Willy Ngoma avuga ko mu duce twari turimo imirwano ikaze hagati ya M23 na FARDC mu gitondo cyo kwa 28 Kamena 2022 ubuhagarutse ituze. Major Willy Ngoma kuri uwo munsi yari yatangarije ikinyamakuru bwiza.com ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zabagabye ibitero bikomeye cyane mu duce twasabye inyuna Visoke. Hari amakuru ko imirwano ikomeye yakomeje kubera Chanzu ndetse na Bukima, abarwanyi bayobowe na Lieutenant Colonel Marius ngo bari batangije imirwano mu bice bya Chanzu muri groupement ya Jomba. Abavuga ko bari bafatanije n'abarwanyi ba FDLR muri Battle Club ngo izwi ku izina ry'abazungu bakorera na Major Inkodosi, bakaba barateye ngaho ibukimanye ndetse ku birindiro bya M23 ngo aho basutse ibisasu byinshi cyane ku birindiro by'ingabo za M23. Mu gitondo cyo ku munsi w'ejo rero Major Willy Ngoma yavuze ko ngo ituze ryagarutse muri ako gace ko FARDC ntacyo yagezeho muri iyo mirwano, bivuga ko yari gabweho ibitero bikomeye cyane n'abasirikare barenga 5,000 barwana ku ruhande rwa leta. Ati rwose utumeze neza buharatuje, abajwe niba FARDC yabarabashe kwigarurira bimwe mu birindiro byabo, ati rwose impossible. Akomeza avuga ati intambara si ubukwe rero, ati hari abantu bakomeretse cyangwa se baguye muri iyi mirwano rero, ariko nyine nuko bimeze. Ariko ibibazo byinshi umunyamakuru agiye amaza ntiyabisubiza. Reka tujabuke gato twerekeze muri Angola. Ku munsi w'ejo nabwira ko ingabo za Angola zari zafunze umupaka uzihuza n'igihugu cya Kongo Kinshasa. Abantu bibaza niba habagiye kwimirwano rero hagati y'ibihugu byombi, kugeza ubu nta kindi cyavuzwe. Reka turebe ku buzima bw'uwahoze ari perezida w'igihugu cya Angola dos Santos, Eduardo dos Santos, wahoze mu gihugu cya Angola ngo yaba ari muri koma.
hano natwe kuri Jose Eduardo dos Santos wahoze ayobora igihugu cya Angola ari muri koma mu bitaro byo mu mujyi wa Barcelona mu gihugu cya Espagne aho amaze iminsi arwariye. Ibyo ntaramakuru byo muri Portugal byitwa Lusa bitangaza ko ari muri koma nyuma y'iminsi atangiye gukiruka COVID-19. Nubwo amakuru y'ubuzima bubi bwa Dos Santos yamaze iminsi avugwa, umukobwa witwa Chize Dos Santos yamaganye abakomeje kumubika avuga ati rwose muramubika ari muzima. Chize kandi yashinje perezida uriho muri Angola Joao Lourenço akwifashisha uburwayi bwa se nk'intwaro ya politike. Jose Eduardo dos Santos yayoboye igihugu cya Angola kuva mu 1979 kugeza mu mwaka wa 2017. Uriya mukobwa ni umwe mu bantu bakize cyane muri Afurika. Igihugu cya Ukraine cyasabye ko Uburusiya bwirukanwa mu muryango w'abibumbye. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yasabye umuryango w'abibumbye gushyiraho urukiko mpuzamahanga arwakora iperereza ku byaha icyo gihugu kimaze gukora ku butaka bwa Ukraine guhera muri Gashyantare. Igihugu cy'Uburusiya aravuga ati mugishyireho iperereza rihambaye muzabahane. Mu ijambo yagejeje ku kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi rero Zelensky yavuze ko hakwiye gukorwa ibishoboka byose bagahagarika Uburusiya ndetse bukitwa igihugu gikora iterabwoba. Bitabaye ibyo ngo ibikorwa by'Uburusiya yisi by'iterabwoba bizakomereza ku bindi bihugu byo mu Burayi birimo leta zo muri Baltic zo muri Balt avuga ngo Estonia, Latvia ndetse na Lithuania. Aravuga ati binabyo bazabitera, akavuga ati Pologne nayo bazayitera, Moldova nayo bazayitera ndetse na Kazakhstan aba bantu bazayitera. Yarasabye ko Uburusiya bwirukanwa mu bihugu 193 bigize umuryango w'abibumbye hifashishwa ingingo ya 6 y'amasezerano ugenderaho. Iteganya ko igihugu gihonyoye kenshi amahame umuryango wubakiyeho agishobora kwirukanwa mu muryango bikozwe n'inteko rusange ku busabe bw'akanama gashinzwe umutekano ku isi. Ibiro ntaramakuru by'Uburusiya TASS byaje gutangaza ko Zelensky yavuze ijambo rye yarenze ku mategeko akubera ko umuntu ushaka kugira ijambo ageza ku kanama gashinzwe umutekano agomba kuba ahibereye. Ibyo kandi ngo bibanza kugishwaho inama abagize ako kanama. Ambasaderi wungirije w'Uburusiya mu muryango w'abibumbye Dmitry Polyansky akaba yavuze ko bafite ikibazo gikomeye ku miyoborere ya Albania ikuriye akanama gashinzwe umutekano ku buryo Zelensky yemerewe kwitabira inama no kuvuga ijambo kandi adahari. Ati nta nama yabanje kugishwa abagize akanama kuri iyi ngingo, abantu batuweho ibi bintu ku munota wa nyuma. Ibi bitandukanye n'imikorere isanzwe n'imigenzereze mu kanama gashinzwe umutekano. Polyansky akomeza agira ati akanama gashinzwe umutekano ntabwo gakwiye kuba urubuga Perezida Zelensky yavugiramo ibyo yiboneye mu buryo bw'iyakure, ahubwo agomba kuza mu nama cyangwa se nawe agakurikiza amategeko nk'uko bisanzwe bimeze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zahagaritse itumizwa rya zahabu zo mu Burusiya uretse ngo igihe bitangiye ubundi burenganzira. Minisiteri y'imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ivuga ko iki cyemezo kitareba zahabu ikomoka mu Burusiya yari yageze hanze y'Uburusiya mbere y'uyu munsi nyine icyemezo cyafatiweho. Ambasaderi wungirije w'Uburusiya mu muryango w'abibumbye Dmitry Polyansky we yatangaje ko ibitero muri Ukraine bizakomeza kugeza igihe iki gihugu kizahagarikira kurasa mu bice bizwi nka Donbass, ndetse Uburusiya bukabona ko nta nkeke icyo gihugu kigiteye ku mutekano wabwo. Nk'uko iyo ntaramakuru byo mu Burusiya byitwa TASS byabitangaje ati rwose twatangiye ibikorwa bidasanzwe kugira ngo duhagarike ibisasu Ukraine yateraga kuri Donbass no kugira ngo iki gihugu n'ubuyobozi bwacyo bidakomeza kubangamira umutekano w'Uburusiya n'abaturage babwo baba mu majyepfo no mu majyepfo burasirazuba. Ibikorwa bidasanzwe bizakomeza kugeza izo ntego zose zigezweho. Abiga ko intambara iri hafi guhagarara barabona ko wapi kabisa. Ayo ni amakuru yagiye asohoka mu bitangazamakuru. Dusimbukire mu gihugu cya Kenya. Nanone umugore yatawe muri yombi nyuma yo kugaragara kuri televiziyo yiyita umupolisi. Agaragara kuri televiziyo yambaye imyenda ya gipolisi ati ngende umupolisi. Ni umugore wo muri Kenya yatawe muri yombi nyuma yo kugaragara mu kiganiro kuri televiziyo yambaye imyenda ya polisi kandi atari we. Polisi yavuze ko uyu mugore witwa Monica wa Maita Kitau yari yambaye impuzankano ya polisi mu kiganiro kuwa gatatu mu gitondo. Polisi kimubona yese yirukankira aho iyo televiziyo yitwa Inoro TV ikorera, arimo gushidikanya kuko yaba ari umupolisi. Ibinyujije kuri Twitter polisi yagize iti arimo gufasha iperereza ku byaha byo kwitirira umupolisi.
yakomeje ivuga ko uyu mugore ari umukandida ku mwanya w'umudepite uhagarariye abagore muri Nairobi mu matora yo muri Kanama 2022. Muri 2013 yitwa Joshua Iganjo ayanishwe gufungwa imyaka 5 nyuma yo kwiyita umupolisi. Uyu mugore yagaragaye live avuga ati rwose ngenda yambaye ni nkuko umuntu yagaragara hano yambaye imyenda ya polisi kabisa ari mu kiganiro bien sana bien. Ajya gusohoka agasanga bamutegereje kabisa. Perezida wa Tanzania yakoze impinduka mu gisirikare rero baratubwira ko Perezida wa Repubulika ya Tanzania Samia Suluhu Hassan yazamuye mu ntera bamwe mu basirikare bakuru abahana inshingano zitandukanye mu ngabo. Perezida wa Tanzania rero akaba yazamuye mu ntera General Major Jacob John Mukunda amuha ipeti rya general ahita anamugira umugaba mukuru w'ingabo za Tanzania. Amakuru yacu reka tuyasoreze kuri raporo ngaruka munsi ya Minisiteri y'Ubuzima yandi twereka uko COVID bihagaze bitewe n'ibipimo byaraye bifashwe. Ku munsi w'ejo hapimwe abantu 3,318 basangamo abantu 50 barwaye COVID-19 kandi bose bafite ibimenyetso. Ku munsi w'ejo nta muntu winjiye mu bitaro, ariko ku munsi w'ejo iyi COVID yongeye guhitana umuntu mu Rwanda nyuma y'amezi menshi. Ubu abantu bamaze kuba 1,460 rero COVID yahitanye. Hanyuma kandi hano baratubwira ko aba bantu bafite COVID bagaragaye mu mujyi wa Kigali n'abantu 20, Nyaruguru ni 5, Nyamagabe 4 ndetse na Rulindo 4, kimwe na Muhanga ndetse na Musanze ni 4, Ihuye ni 3, Irusizi ndetse na Gicumbi hagaragaye 2, Gakenke na Rubavu hose hagiye hagaragara umwe nkuko tubibona muri raporo nyine ya Minisiteri y'Ubuzima. Hanyuma rero bakatubwira ko nyine yahitanye umuntu umwe ku munsi w'ejo.